Hai semua, selamat datang ke episod 2 Unify Sembang Bola. Thank you for joining us today. Hari ini saya ada dua tetamu khas. I think one of them you've already seen in the last episode. I have Matyo with me. Dia bekas pemain penyerang for Harimau Malaya, right? Raw. Betul tak? And also I have with me Ref Kampung, famous influencer. Dia bagi ulasan bola sepak. Kadang-kadang I don't know anything about football. I pergi channel dia je. Dia bagi ulasan, I'm like, okay, got good, very descriptive, informative, very nice. Okay, semua clear. Yeah. And now I have to introduce myself. Gorgeous, talented, handsome, intelligent. Actually intelligent not so much lah. Sebab knowledge football saya setakat high school je. That's why we have both of you here today. So my name is Ravi. Betul, Ravi Zafar. Everyone clap hand. Yes, thank you so much. And I'll be your host for today. Hari ni kita nak bincang tentang what happened during the quarter final. Banyak drama, very unexpected results. For me lah personally, very disappointed also. But we'll discuss that further. Before that, let me give a quick shout out to Unify. Sebelum kita mula sembang bola, make sure to get the Unify FIFA World Cup 2026 Pass. Only RM50 untuk pelanggan Unify TV. Korang semua dah subscribe tak? Dah? Dah. RM50, RM60? 50. RM50. That means this one is pelanggan Unify TV. What about you? Yes, 50. RM50. Okay, I think I had to pay RM60. I'm a newbie here. So, korang boleh saksikan semua aksi Piala Dunia secara langsung dalam HD only in Unify TV. And korang boleh nikmati dalam kualiti terbaik. And also if you miss any match, kalau macam hari tu the Sunday, right? Ada dua match, the Norway, England, and also what's the other one? Apa tak ingat? Argentina. Switzerland. Oh, anyway, the other one is 5 a.m., one is 9 a.m. Jangan risau because there's catch-up feature in there. So catch-up feature 2-3 days after the live, you can still watch it. So, kalau you tertidur ke apa, you can still watch it the next day. And also, there's the rewind feature. Kadang-kadang, like when you're watching the live, tiba-tiba you nak pergi kencing ke, nak buat kopi ke, 5 pagi kan. So, you can go and rewind. You can watch back what's happening. So, that's why you guys should subscribe to Unify TV. RM50 je. And korang tak perlu risau kalau terlepas momen-momen penting dalam bola sepak. So, kalau belum subscribe, cepat dapatkan sekarang di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Jangan lepaskan aksi bola sepak paling dinanti-nantikan di dunia. So, shall we begin our segment pertama? Let's discuss what happened over the weekend. So, Matyo, we'll start with you. Okay. Your prediction kena ke tak? Of course lah kena. Kena. You tak percaya, you tengok balik. I'm kena rewind the clear. Macam tak ingat. You said, you kata Norway will win kan? No, itu Mahali yang cakap. You macam Nor. Itu Mahali yang cakap. Ya ke? I tak ingat. So, what do you think about the results? Untuk I, yang quarter final result tu memang I dah jangka lah. Yang layak ke sepuluh akhir macam France, Spain, Argentina. Lepas tu lagi tim lagi satu apa tu? Yang Norway, England. Saya rasa separuh akhir yang seronok untuk kita tonton nantilah. Sudah tentu game ni tidak boleh dijangka siapa yang layak ke final. Tapi untuk saya tetap dengan prediction saya lah. So out of the 4 prediction tu, semua 4 kena? Betul? Wow. Betul kena. So nanti kita akan buat prediction siapa akan menang juara World Cup. So kalau Matyo cakap maybe what you nanti we discuss, I think that one will win lah. What about you, Ref Kampung? If you're 4, mana kena tak? Kalau by prediction as expected memang kenalah because on paper. Tapi kita expect macam ada kejutan daripada tim-tim macam Morocco, macam Norway kan. Tapi kita nampak Morocco tak, dia punya garang tu, dia punya macam permainan tu kurang menyengat lah bahasa lawan. Mungkin France ni pasukan yang lebih baik, dapat mengekang segala serangan daripada Morocco. So dia punya expected by on paper memang keempat pasukan ni memang pasukan yang layak untuk bermain di separuh akhir. So out of your prediction, semua you rasa kena lah. You rasa macam everything you expected jadi. Ya, kalau by expected, yes. Tapi kalau by kita punya passion, kita punya jiwa, memang kita kalau boleh nak Morocco ataupun Norway buat kejutan. Even Norway, England pun you expected. Ya. Oh, I guess I'm the minority here, I guess. Anyway, so keputusan mana yang korang rasa macam, wow, this is shocking, this is unexpected. But I guess you guys predicted everything kan? Untuk I, 4 tim yang layak ni, of course I yang predict. Tetapi I sedikit harapan tu pada Norway lah. Kerana apa yang mereka tunjukkan ketika grup A sebelum quarter final, mereka bermain begitu baik lah dengan bermain sebagai satu pasukan dan playmaker mereka, top scorer mereka Haaland pun dah banyak untuk menjadikan gol membantu Norway. Dan apabila mereka bertemu England, mereka tewas. Tewas dan so prediction saya 4 pasukan tu betul, cuma sedikit harapan Norway for Norway lah. Ya, betul. Yeah.
Same, sama jugalah. I'm very disappointed. I tiba tukar jadi macam mak saya. I'm very disappointed in my son's result. Yeah. Exam lah. Exam, I'm disappointed. I didn't watch the match lah. Because there's the catch-up feature I can watch it the next day juga. Yeah. Tapi when I woke up, I macam, tiba-tiba hati rasa macam berat lah. Tiba-tiba tangisan keluar. Yeah, I don't even know Haaland. Tapi dia macam anak saya sekarang. What about you, Lev Kampung? Saya all expected, tapi saya agak kecewa perlawanan France-Morocco. Sebab kita expect ini akan jadi satu perlawanan yang sungguh menghiburkan. Perlawanan yang intensity tinggi, tapi perlawanan itu seperti Morocco ni macam kehilangan arah tau. Tak macam sebab masa dia lawan dengan Netherlands. Before this kita nampak Morocco ni memang antara pasukan yang mungkin layak ke final dan mungkin menjuarai World Cup kali. Tapi untuk perlawanan tu kita nampak serba tak menjadi. Dan memang France dengan boleh kata agak selesa lah kemenangan dia 2-0. Jadi kat situ kita nampak kualiti yang ada untuk pasukan France ni mungkin very menakutkan. Game tu France betul-betul dominan. And also so far France semua yang dia main tu semua macam dia orang yang menang and the team lawan dia 0-0 semua kan? Game apa tu? Game the previous one. I tak ingat, sorry. Dan tapi yang quarter final tu saya kata takut jugalah bila tengok Argentina Askar harapan ketinggalan. Argentina dengan Switzerland kena concede dulu. Switzerland score dulu. Switzerland score dulu. Switzerland did the first goal. It's like I tak takut langsung. I tengok Argentina. Memang Argentina kalah. Sweet dreams. I terus tidur je sebab I know Argentina was going to win. Semua orang Argentina score first kan? Argentina score first, then tapi nanti kita boleh catch up kat Unified TV. That's why we have Unified sebab apa? Sebab Argentina ni, I tengok kalau mereka tewas, mereka tak layak separuh akhir sebab mereka bermain dengan begitu baik. Sebagai kekeluargaan tu kita nampak. Argentina. Yes. Mungkin sebab itu salah satu team favourite saya lah untuk World Cup. Argentina, wow. I macam red flag lah when people say that like Argentina macam takut sikit. Have you guys seen the Kedai Mamat video? I think you are the one who mentioned to me kan hari tu. Yang baling kerusi semua. Oh my god, when Norway kalah hari tu, I pula nak baling kerusi. Thank God my mom stopped me. Nak baling kat siapa? Baling kat diri sendiri lah, I guess. Why did I support Norway? My god. Anyway, maybe we can discuss a bit about the Norway-England fight because there's a lot of drama that happened during that match actually. People say, I think it's one of his player called Sorloth in Norway. Dia macam, dia boleh pass ball kat Haaland tapi he didn't. He scored the goal instead. So what do you guys think about that? Was that like a good choice or should he have passed the ball to Haaland? Yang Norway ni. Kita boleh nampak mereka bergantung penuh dengan Haaland lah ketika melakukan serangan untuk mencari gol untuk Norway. Tapi ini yang saya silap tadi. Sebenarnya Norway yang skor dulu dengan England, bukan Argentina. Saya sorry lah. Apa yang Norway tampilkan, kita nampak dia main sebagai satu pasukan dan mereka lebih kepada counter attack. Very disiplin ketika defending. Tapi bila mereka dapat bola, mereka terus mencari Haaland. Itu senjata mereka utama. Dan mereka berjaya menjadikan gol pertama ketika menentang England. Tapi apa yang berlaku Haaland tidak bermain seperti biasa lah. Mungkin bola tu tidak banyak sampai kepada Haaland seperti biasa dan mungkin pemain England ni dah tahu corak permainan Haaland macam mana sebab Haaland pun bermain di EPL. Jadi itu salah satu sebab lah mungkin Haaland tu tidak dapat beraksi seperti biasa ketika perlawanan sebelum ini. Lev Kampung, what do you think about this? Do you think macam ada jealousy within the team itself sebab Haaland is like so popular sekarang kan? He's like a phenomenon. So you rasa tak maybe like Sorloth like macam he want to score the goal, he also want to be popular? I don't think so because dekat situasi ni, yes of course macam Mak Yu is striker, of course dia lagi faham apa instinct seorang striker. So dekat situ macam dia perlu buat satu critical decision one split second yang mana dia nak pass ataupun tak. Tapi mungkin if dia pass macam dia tahu kalau aku pass ni dia macam expected, orang akan expect aku pass to Haaland, so apa kata aku try untuk score this goal. Tapi unfortunately benda tu tak menjadi. Now the whole world hates him. The whole world. Tapi Haaland dah famous. You cakap Haaland nak famous lagi, dia orang dah famous. Tapi you have to give spotlight. I mean I think in this scenario kan, I rasa macam when I watch the clip I tengok Haaland was quite free. Dia macam you could have passed the ball and he could have scored the goal. I rasa. Haaland macam number 9 punya striker lah. Dia holding striker. So dapat bola dia hold and then 1-2 second and dia pass. So apabila ada crossing yang baik ataupun through ball yang baik, Haaland akan
bagi menyudahkan untuk menjadikan gol lah. Yeah, betul. Another thing I noticed during the Norway-England match is, I think maybe because the England people, diorang tahu that Haaland is like the most powerful, aggressive one kan. Betul. So I think macam 2-3 players will go surround Haaland. Ya. So is that macam good strategy ke, or is that a bad strategy? Because kalau diorang kepung Haaland, now other players can easily go score the goal kan. Ya, should be macam tu lah. Tapi apa yang Norway buat tu, mereka dapat menjaringkan gol pertama. Itu saya rasa itu dah satu keputusan yang begitu baik lah Norway menentang England. Dan mungkin bantuan daripada pemain-pemain lain untuk bantu Haaland tidak cukup. Saya bagi contoh seperti Argentina. Yeah. Argentina pun mereka selalu harapkan, fan-fan mengharapkan Messi. Dan Messi tak dapat skor last game. Dan Alvarez kah. Yeah. Okay. Player-player yang lain datang bantu untuk menjaring gol. Alvarez tu siapa? Pemain. Oh, in Argentina. Dia macam Bilis in there lah. Tapi nice goal tau. Puskas punya gol tau tu. Yeah. Okay. Another thing, okay, sorry lah I keep talking about this match because I only watch it because of Haaland, okay? Yeah. Another thing very interesting about this match is the friendship between Jude Bellingham dengan Haaland. I think a lot of people kecam them because they said like during the match pun diorang macam ketawa-ketawa, jenaka, like they cubit each other. Is that like a normal thing in a football match ke, or do you like look down on that? Like, is that a sportsmanship, or is that like they should be serious during that match? Dia bergantung how kita nak pandang that kind of situation lah. Yeah. Sometimes ada certain people dia macam kita dalam match kita kena fokus 100%. Kita kawan-kawan tapi dalam match kita ada lawan. But now generation dah berubah tau. Exactly. Which mean yang mana diorang ni macam yes kita professional tapi ada masa kita boleh bergurau, kita bergurau. So dia macam letakkan kawan tu ada kat situ tapi in professional way. Yes. So which mean pada saya it's okay lah, tak ada problem. And also dua-dua pun they've played together in the same team kan? Before this. Yeah, in a yellow colour shirt. I pun tak ingat team Dortmund. apa. Dortmund Germany team. Okay. Apa-apa pun kalau korang terlepas any of the match, no worries because Unify TV got a catch-up feature. Macam hari tu ada match 5 AM pun ada 9 AM. So what time do I sleep? Nak tidur pukul berapa? Betul tak Mat Yo? Like, what was your sleep schedule like hari tu? I sleep early. You sleep early. Tapi you masih boleh catch balik lah. bangun balik to watch live. No worries. Macam orang macam saya semua, I just sleep. Sleep is priority. So I watch it the next day using the catch up feature in Unify because you can watch it up to 3 days selepas siaran langsung. So tak ada alasan for you guys to miss any of the match. And lepas habis tengok semua match, you can come and join us and watch this episode so you can understand what is happening. So pastikan korang layan FIFA World Cup 2026 only in Unify TV. Okay, over the weekend ni banyak cerita panas, a lot of drama, controversy semua. So I rasa macam we need to take some hydration break lah. Kita kena basahkan tekak dulu before we continue the conversation. So that's why sini macam kedai mamak we've prepared I want a hijau, I want a chocolate semua. Ni apa I pun tak pasti. Ini I like. Saya take a sip macam mukbang sekarang. Thank you lah Ravi. Actually you should thank the Unify but I didn't get this. Kita pun kena hydration break tau. Penat cakap ni. In this weather especially. Bukan pemain je lah. Bukan pemain je. Commentator pun kena. Yes. So, I got a few more questions to ask. Sambil-sambil minum, we can like Boleh. discuss. So, based on this quarter final results, if you can change one of the results, which one do you want to change? Change Norway lah. Norway, England. You really want to see Norway get through lah. What about you, Ref Kampung? I don't know lah. Tapi I memang rasa I nak Morocco lah. Because Morocco dia ada satu. Dia sustain Morocco. Yeah, I can see that. Dia by prediction memang kita tahu France memang kuat kan. Tapi kita kalau boleh bagi Morocco tu pergi jauh. Kita nak tengok pasukan yang macam memang ada So, France dah menang banyak kali. Betul. Yeah. Fact checking here as if I know. So, I rasa macam I really want to see the underdog like get through this one, tapi unfortunately I rasa yang empat-empat tu semua macam the expected team like that lah. Yeah, they are top 4 in FIFA ranking. All 4. So sekarang ada France, Spain, Argentina, Spain, England. Yeah. Okay. Is there anything in the match that you found like, this is like actually the referee give a wrong decision ke, or during this match quarterfinal you rasa macam there's no macam hari tu, what is that, the Egypt and Argentina kan? Nah, yeah. So you rasa this time macam the decisions all were fair lah. kita bagi referee jawab. Yeah, kita bagi I pengadil. think the most controversial is match Norway-England. Mana gol England yang pertama tu ada semasa sepakan daripada goalkeeper Norway,
bola tu mengenai kabel tau. There's a kabel ke atas tu, dan dia punya trajectory tu memang nampak berbeza dalam video. And then the player complain lepas dia kena, memang dia pergi attacking dan England goal. I think I saw this one. Dia kata the bola kena the camera kan? Dia hit the line, the cable. So macam kita tak nampak clear sama ada hit ke tak, tapi kita nampak trajectory bola tu pergi berbeza. So memang ada kontroversi kat situ. Player cuba complain dekat referee, but unfortunately there is no evidence from the sensor. And then the issue dia. The issue macam dalam game Portugal Croatia, nampak terkena rambut sikit, memang ada motion sensor yang mengatakan terkena sentuhan, tapi this terkena kabel tak ada sentuhan, tak ada sensor kat situ. So kat sini memang ada satu pertikaian yang berlaku di dalam media sosial dan juga di FIFA, yang mana kenapa situasi begini boleh berlaku kan. Jadi itu antara sebab. Jika betul ada sentuhan, yes, pengadil boleh membentikan. Dia skor lah. Ini gol pertama. Ya, gol pertama. So in the end diorang dapat macam foul ke or No, the goal stood. Misal England. England score goal first dan the goal disahkan. Actually kalau memang betul ada, VAR boleh campur tangan dan goal tersebut boleh dibatalkan. Unlike by law. So you're saying Norway should have won lah kan? I don't say Norway should have won, but the situation lah, the situation. Okay. So now that we've already hydrated semua, jom main game sikit boleh tak? Main game Ya, tapi hari tu ke? macam hari tu, tapi hari ni lain sikit. You don't have to draw. So hari tu I tengok lukisan korang, I rasa takut. That time I got nightmare. I lagi takut tengok lukisan korang. So today we just tulis the word je. Okay. So I give the same whiteboard back to school. Terima kasih. Okay, nak pilih apa ni, Ravi? Okay. So soalan pertama. So before that maybe I give the rules, the rules sikit lah. So rules hari ni saya ada bagi whiteboard semua. I tanya soalan dalam satu perkataan je. You tulis what you support, or based on the question you answer the question lah. Okay. So soalan pertama. Tulis satu pasukan yang korang rasa akan mara ke final. Satu pasukan. Satu je? Ya. Alright. Oh my god. Norway. Okay, siapa nak pergi dulu? Sunjuk sana. Okay. So, okay. Okay, ref kampung you said France. Kenapa France? France is, kalau kita tengok dekat World Cup kali ni, memang France satu pasukan yang agak kuat dan dia punya permainan pun agak konsisten. Yeah. Dan memang kita rasa dia deserve lah to be in final. Yeah, it's very scary. Memang I see the score pun semua macam diorang ada score tapi the pasukan lawan kosong je. Yeah. It's really, really scary actually. So, I can kind of see yours the one, but Argentina, ayo. So, I dah nampak. I dah nampak lah. But tak nampak. So, what's your answer? Argentina. Okay. Kenapa Argentina? Argentina ni banyak dia punya faktor lah bagi saya. Yang pertama sekali, dia orang punya fighting spirit. Fighting spirit kalau I tengok, boleh menangis. Yes, fighting spirit. Dia orang bermain sebagai satu tim yang penuh, boleh nampak macam dia orang sanggup mati dekat dalam padang. I as a footballer, I know. I faham sangat macam mana perasaan pemain bersungguh ataupun tidak, bermain mati-matian ataupun tidak, kita boleh actually nampak. Trust you much sebab your prediction semua selalu betul. Jangan belum lagi. Jangan cakap begitu. I macam sedih tapi I have respect. I macam in a very pasrah mode now. Itu salah satu lah. Dan diorang punya bermain pun daripada grouping diorang agak konsisten juga. Dan macam I cakap juga tadi, selalunya Argentina lah orang cakap Messi dan tapi dia dah buktikan player lain pun, Martinez, Alvarez, dia pun boleh menjadikan gol dan membantu pasukan Argentina. Cuma pertikaian dia macam before dia ada yang mengatakan yang Argentina ni belum jumpa pasukan yang kuat. So basically dia belum jumpa yang top 10 team. So lawan England ni akan jadi satu lawanan penentuan lah. Kita tengok sama Argentina ni betul-betul. I see. So Mak Yo, you're saying Argentina is very macam their chemistry is so good. Tapi the reason why I don't like Argentina sangat is dia punya fan base, oh my god, is so toxic. I rasa macam K-pop fan base pun is not as scary as Argentina fans. Argentina fans kalau diorang kalah so dramatic. Diorang selalu kata macam boys are not emotional, boys are not dramatic. Tapi I tengok dekat kedai mamak, baling kerusi, fight with each other, ambil buka baju macam tu semua. It's scary. It's scary. Even dekat Malaysia lah. Even dekat Malaysia, Ala Berena tinggal kat Klang. Okay. Okay, soalan kedua.
Tulis nama seorang pemain yang korang rasa akan jadi hero semi-final. Hero semi-final. Okay. Hero semi-final. Okay. Dah boleh reveal ke? Ya, boleh reveal. Okay, so pada saya semi-final Dembele. Dembele. Oh, Dembele tim mana? France. Okay. Kalau kita tahu sebelum ni memang kita perhatian kepada Mbappe, tapi pada saya untuk semi-final ni Dembele akan step up dan akan membawa France ke final. Oh, Dembele. Okay, what about you, Matthew? Messi. Okay. Anyway, kenapa tadi siapa jawab Jude Bellingham? Siapa jawab? Because Yeah, why nobody answered that? I rasa macam he's quite like, coming up also. I rasa untuk game England Argentina ni akan ada satu perlawanan yang agak hamba. Perlawanan yang lebih kedua-dua pasukan bermain berhati-hati dan akan agak ada kekerasan lah yang berlaku. Akan ada fighting yang mana ini buat foul akan ada satu perlawanan sebab dia ada rivalry yang agak lama tau. Ada Argentina dan England ni, dan saya rasakan untuk perlawanan ni akan pergi ke penalty. England Argentina. But Mbappe is in France juga kan? Itu Mbappe France. Satu game lagi satu, semi-final lagi satu. Yeah, okay. See, I'm learning a lot from you guys hari ni. Okay, soalan nombor 3. Tulis satu perkataan yang menggambarkan FIFA World Cup 2026 setakat ini. Satu Perkataan, one word ni. Menggambarkan World Cup. World Cup so far. World Cup situation lah. Shit lah. It's a coach. Dah siap? dah. Wow. Matyo, one word. One word. Saya belajar lah. Refi dah siap? Dah. Wow. One word. One word. Exactly. Check out. Okay, reveal your answers. Belajar. Yeah. And drama. Okay, why belajar, why drama? Siapa dulu cakap? Ini mini mo. Boleh dulu. So pada saya memang World Cup kali ni terlalu banyak drama yang berlaku. Betul. Daripada penganjur kejohanan, daripada keputusan pengadil, daripada pasukan-pasukan, daripada coaches, yang mana terlalu banyak lah yang kita boleh tengok. Macam dia bukan drama yang dia buat-buat, tapi macam ada scene yang kita boleh, macam kita tengok drama daripada kita ada Norway, pasukan Norway yang ada vibe baru yang macam seperti Viking kan. So terlalu banyak drama yang kita boleh nampak perlawanan World Cup kali ni. Okay. Belajar. I tambah sikit boleh? Boleh. Dalam macam ref kampung cakap drama kan. Bagi I as a player, experienced player, I selalu pergi carnival macam tournament carnival macam World Cup. Kita di Asia ni ada Suzuki Cup, nowadays Hyundai Cup. Yeah. So SEA Game, Asian Game, itu semua macam like carnival lah. Kalau dekat Malaysia mungkin dulu Piala Coca-Cola Cup, Milo Cup semua. Carnival ni, tournament ni, dia memang akan ada drama. Yeah. So contoh I macam Suzuki Cup 2010 lah, yang famous punya I sebut viral. Tengok macam kita 2010 kita naik, kita bergaduh dengan fan Indonesia, kita tak boleh training. Kita pergi stadium naik Barakuda. You know Barakuda? Barakuda bukan ikan lah. Light tank, you know, kereta kebal. Kereta kebal. You pernah pergi game naik kereta kebal? Tak pernah. So drama kan. Kereta kebal bukan the army yang pakai lah. Iyalah, sekarang footballer pakai. Kenapa footballer pakai? That's why I cakap drama. Jangan cerita sendiri panjang tak habis dah. Okay, itu drama lah. So I sekarang belajar. Okay, belajar. Kenapa I cakap belajar? I as a player and then now as a coach. I dalam World Cup kali ni I banyak belajar. Learning process During this match semua. Yes. Wow. Kenapa? Dia tengok pasukan, every team I tengok, setiap pasukan, setiap match ada I akan belajar. Macam belajar means like what do you Tactical, player attitude, environment also kita belajar juga. How about law? Apa tu? Law referee lah. Banyak juga isu-isu. Banyak. Pun ada juga. I drama jugalah. There's a lot of things to learn juga because like kadang-kadang like macam I tadi pun I terkejut. Tiba-tiba
ref kampung cakap first goal I pun tak tahu. Bola kena kabel, The kabel semua, I think dan gol itu macam mana lain. a lot of new things. Mungkin one day ataupun next coming World Cup mungkin FIFA pun akan bincang meeting apa in case kalau jadi lagi. So that's part of drama juga lah. Part of dia punya proses improvement kat situ. Okay. So, tapi speaking of drama juga, like maybe Mat, you will like can relate to this more lah. Kadang-kadang like, how do you resolve the conflict or her drama within your teammates semua? Maksudnya Like, kalau let's say your teammate team semua ada drama, what actually happens behind the scene? itu maksudnya drama macam mana? Kita kalah ke? Kalau ke? like, Atau let's ada say gaduh? okay, let's say macam kan the Sorloth didn't pass the ball ke Haaland kan. So like let's say in that situation mesti got some bad blood or something. Kita selalunya kalau benda-benda macam yang passing ataupun macam selfish lah depan gol tak pass, tu selalunya personal, more to personal. Kita takkan cakap, mungkin dalam dressing room ada lah sikit gaduh, kenapa Ravi you tak pass kat I tadi, kalau tak I dah score. You biarlah I score lah. So dia macam okay je di resolve dalam as a team, dalam pasukan lain tak dapat tahulah. So dalam dressing room mungkin kita gaduh, tak adalah tunjuk depan kita tunjuk. Tapi kalau ikut tactical, kalau kita analyse balik macam tak pass kat Haaland tu, mungkin kita banyak beranggapan, mungkin kalau I tak pass kat Ravi, so orang tengok bola, orang akan cakap, yalah dia pun boleh score, I pun boleh score, kenapa dia perlu pass Ravi? If I score, I shoot tak masuk, then people baru cakap should be Mayu pass dekat Ravi. Bila anything happen baru cakap. I think that's what they call sportsmanship. Tapi kalau I score, diorang takkan cakap lah, tak perlu pun pass dekat Ravi. You understand tak? Because two situation. Faham tapi tak faham. Sebab I don't think I have that. Because I would be so petty tau. Kalau like let's say the Haaland situation, I would put on social media, isn't it funny when people think they're better than me? Macam tu, I mean very petty. So I think I rasa macam I won't have that humility lah. That's apa yang terjadi. Tapi apa jadi kalau Sorloth masa tu berjaya menjaga gol? Orang akan cakap, Sorloth ni pandai. I akan rasa jealous pula because I should have scored that. People love me. Very toxic macam tu. Okay, anyway, we continue with sembang bola. So, apakah kekuatan dan kelemahan? Oh, ini I boleh ambil balik. Sorry, Mak bagi balik kat Cikgu Ravi. Okay, thank you. Okay. Good job, students. Okay. So, kita continue sembang balik. So, with these four pasukan. Four pasukan. Ya, apakah kekuatan dan kelemahan pasukan-pasukan ini? Tinggal. Empat pasukan ada kelemahan, ada kekuatan dia. Okay, let's discuss one by one. Pros and cons. Let's go. First, saya bagi dua-dua. Okay, you nak siapa? France dengan Spain. Kita cakap France dengan Spain. Okay. I give you Argentina. Okay. I nak cakap apa-apa. Okay, boleh. The longer the episode, the better. France dengan Spain. Bagi saya, dua-dua pasukan ni kebanyakan pemain yang muda lah. Betul tak? Yang boleh katakan pemain muda jugalah. Dia tak macam pemain Argentina. Mungkin dia orang lebih experience dalam tournament yang besar-besar ni. But walaupun mereka young player, tapi mereka punya quality tu tidak boleh menafikan kerana mereka sudah prove dekat liga masing-masing, dekat klub masing-masing. Jadi apabila mereka bergabung bermain satu pasukan, of course sudah kata tu contoh macam France dan Spain pun kita tahu diorang punya culture bola sepak pun memang meningkat naik dengan adanya pemain-pemain muda yang sedang mencari nama, contoh seperti Lamine Yamal, still young tapi tengah naik. So dia pun akan belajar proses dalam, mungkin contoh dalam Piala Dunia kejohanan terbesar. Itu salah satulah untuk Spain dan France. But England dan Argentina ni bagi saya dua-dua ni experience player enough, tak ada excuse kata tak ada experience. Cuma mungkin macam Ref Kampung cakap, perlawanan ini mungkin akan ada strong challenge. Mungkin ada sikit susah lah 50-50, tapi hati saya tetap kat Argentina dengan tactical plan. Cuma pasukan England ni mereka selalu buat kejutan juga, sama dengan pasukan Argentina. Dengan kapten mereka menjadikan 2 gol. Last two game tak ada siapa sangka dia score, dan Jude Bellingham pun tengah perform sekarang. Jadi itu satu pertemuan yang agak menarik lah untuk kita tonton nanti. Okay, but you talk all about the kebaikan saja. Give me the juicy keburukan. Cons. Okay, untuk France dengan Spain tadi saya cakap mungkin experience tak cukup. Mungkin experience tak cukup. Because pemain semua masih muda-muda lah. Yes, itu negatif lah. Dia kalau untuk macam England, Argentina ni, of course lah.
kita boleh nampak Argentina pun bila dah satu level extra time pun dia pun nampak boleh macam penat kan. Dia punya body language pun kita nampak player Argentina. Meaning maksudnya macam when they don't score the goal, dia orang macam putus semangat cepat lah. Putus semangat tidak. Cuma dia macam kepenatan sikit bila ada extra time. Kalau ada, kita tengok last game dia orang lawan Switzerland. Switzerland pun mempunyai fizikal yang begitu tinggi kan, keras. So Argentina agak struggle untuk memenangi perlawanan tersebut. So that's why kita boleh nampak bila pasukan Argentina diberi tetangan hebat, dan kita boleh nampak dia orang punya Cepat penat sikit, ada fitness drop sikit. Dia tak ambil hydration break waktu. Dia tak minum teh tarik. Dan untuk pasukan England, I tak analyse sangatlah pasukan England, tapi bergantung dengan pertahanan, saya nampak mungkin mereka lebih kena disiplin ketika Argentina. Kita tahu Argentina ni kelebihan lagi lah, saya akan cakap Argentina ni dia, I suka lebih kepada counter press. Itu counter press tak. Bila mereka pergi attack, mereka lose the ball, mereka hilang bola, so mereka automatic mereka cuba menang balik dekat area defending opponent. Siapa hilang bola? Argentina hilang Argentina bola. attack, Okay. contoh dia pergi attack dan dia hilang bola, lose the ball dekat opponent area. And that time within 8 second mereka cuba menang balik bola untuk terus Dia very good at that tactical. lah. Very good at that. Okay. England kena be careful lah. So you bagi two pros for your Argentina. Lagi semua yang lain semua macam Bagi dia bagi ref Kampung. Okay, now Ref Kampung, let's get to you. Yes. Okay, one by one pros and cons. Okay, for me memang macam Mak Yu cakap tu betul. Pasukan-pasukan yang main dekat semi-final ni semua ada kelebihan masing-masing. Semuanya memang ada kelebihan dari segi attacking, defending, ada macam semangat juang yang tinggi, tak mudah putus asa, ada yang dah ketinggalan boleh memenangi perlawanan. Tapi apa yang saya boleh katakan untuk macam pasukan seperti England dan Argentina, apa yang saya lihat, walaupun mereka berjaya ke semi-final, tapi mereka ni pasukan-pasukan yang setiap perlawanan tu macam ada nampak struggle untuk menang. Macam contoh Argentina dah kena 2-0, tapi walaupun ialah kita pujian diberikan kerana dia mampu comeback, tapi ialah you dah kena 2-0 kan. What if kalau apa yang you nak buat last minute tak menjadi? Yes, of course you struggle. Tapi itu kelebihan yang Argentina ada. Tapi dia perlu perbaiki dari segi pertahanan dia. Struktur sistem dia supaya tidak mudah bulus pada awal. Sama juga macam England juga. Lawan Norway yang kita rasakan mungkin tak ada masalah untuk England, tapi pun hampir-hampir dia kan. So dekat situ England dan Argentina ni akan jadi satu perlawanan yang kita patut nantikan untuk kita lihat. Dan tapi siapa yang buat silap, siapa yang buat mistake terlebih dahulu, mungkin dia akan kalah. Siapa yang buat mistake terlebih dahulu. So you rasa macam in the beginning of the game juga dia kena betul-betul main and score the goal. Fokus sana. Mereka masuk ref tu siapa tim mana yang buat mistake akan kena punish. So dia akan lebih berhati-hati. Dia mungkin tak terlalu kejar untuk mencari gol awal sebab mereka tak nak dibolosi awal. Itu yang lebih penting untuk semi-final. This one is for mana? For Argentina. What about France? France and Spain akan jadi satu perlawanan yang berintensiti tinggi. Mereka ada attacking yang sangat baik, yang sangat laju, yang akan pergi untuk menjaga gol seperti Lamine Yamal untuk pasukan Spain. Lepas tu dekat pasukan France kita ada Dembele, kita ada Mbappe. So bila attacking tu dapat, mereka akan pergi dengan agak laju untuk menjaga gol. So dekat situ saya rasakan untuk perlawanan ni mungkin ada gol yang banyak juga. Gol yang banyak. Spain, France dan juga Spain. Tapi kalau game Argentina England ni akan lebih seimbang, akan lebih mencari tempo. Tapi kalau ada gol awal berlaku, mungkin keadaan berubah. For yang mana Argentina dengan England? Argentina England ni kalau lebih kepada intelligent game. Kalau France Spain more speed game. I see, faham. I think I understand what you're saying. So maksudnya like England, Argentina tu dia macam they trying to analyse each other's tactic macam tu lah. Play chess lah, like main chess macam tu. But the one with Spain and France dia macam just nak gaduh je. gaduh. They will try to find goal first. Itu akan cari gol awal. Mereka akan cari gol awal. Okay, my next question. Kalau perlawanan masih seri after 70 minutes, pasukan mana ada bench yang lebih mampu mengubah game? After 90 minutes. After 70 minutes. 70 minutes. So, they were like last 20 minutes kan? So, you rasa siapa ada bench yang that can really change decision? Saya rasa empat-empat ni ada kelebihan lah untuk in case kalau game 0-0 ataupun 1-1. So, you mean super sub lah. Super sub masuk untuk Argentina pun mungkin
you tengok Martinez dia masuk ganti dia score. Argentina lah. Yang pasukan lain Spain pun ada player masuk ganti. Ada juga lah. That's why I cakap 4 pasukan ni ada lah. Tapi yang kita nampak obvious is pasukan France dia ada bila pemain yang masuk tu semua pemain yang betul yang memang mampu untuk membuat sesuatu. Dia punya attacking force dia pun memang kalau siapa main pun kita tak kisah. Sometimes untuk game ni kita tanya-tanya, kita tak boleh predict siapa akan jadi first 11. Kan cuma Mbappe, Dembele tu of course. Tapi yang macam lain mungkin Bakola, tukang dengan Due, tukang dengan Olise. So dia punya attacking. Also dia orang tak tahu siapa akan main hari tu. So belum Selalunya Bakola lah tukar dengan Bakola, number 20 tu. Olise. Ya, selalu tukar. Dia 4 ni very mobile lah. Okay. Tapi the one yang tak main bench tu kadang-kadang if like the entire match dia orang tak sub, so maksudnya he won't play lah. So basically dia orang akan main jugalah. So in this kind of tournament you kena pandai untuk change player. Supaya apa untuk simpan tenaga Off field next match apa kan. Untuk elakkan daripada injury. Tapi coach memainkan peranan lah dekat sini. I see. Because if you chase early kan tiba-tiba team tu dapat comeback. Coach kena tahu the chemistry of the players. Tactical. Okay, makes sense. My next question is for Mat Yo lah specifically. Sebab I rasa you'll be a better person to answer. Sebagai bekas penyerang, defender pasukan mana yang paling susah Mat Yo nak lawan out of this 40? Itu I dah jawab rasa. So, yang mana? Out of this 4 sekarang. In this 4. Pasukan mana susah nak score? Yeah. I think pasukan France lah. France susah lah. Sebab I tengok mereka memang betul-betul disiplin. Ketika mereka defend pun mereka one unit ketika, dan mereka punya ada juga pengalaman lah pasukan pertahanan France ni. France dah ada bolos belum? Ada satu. Ada. You see berapa game diorang main baru bolos? Baru satu bolos. That's what I'm saying. France will be the scariest one lah. And maybe for Ref Kampung, my question for you, sebab you're ref kan, so sometimes the players can be a bit emotional, very angry, scold each other. So maybe you can give the viewers some tips untuk kawal emosi. Untuk viewer ke atau untuk player? Untuk players and also maybe for the Argentina fans. So I just kena bagi tips satu. Yang pertama, sometimes the fans and viewer ni dia don't really understand the rules tau. The law. Sometimes macam I bila tengok match macam okay this one is foul, okay this one is yellow card, this one okay. Kita faham tau. Before the match kita dah faham. But fans ni they don't care about this law. They care about dia punya emotion. Dia cuma fikirkan goal, dia cuma fikirkan janji pasukan dia menang. So if anything happen, dia akan nak pasukan dia menang. Dia tak mempedulikan. Actually kita still kena ikut law. Ada dia punya limit lah. Ada dia punya kita punya guideline tu. Kita kena follow. So kena be professional. Kena berlapang dada sekiranya keputusan tu tak memihak kepada kita. Understand. So Argentina fans semua korang kena ingat, actually they follow the rules. So you guys don't know everything. How about macam players semua? Kadang-kadang players like get so aggressive with each other semua. Like as a referee, macam mana you kawal the situation? Actually for the referee since the beginning dia kena kawal dia punya tempo permainan. You kena tempo, you kena mana you rasa kena macam this kind of tackle you nak avoid, you kena terus bagi foul, terus hukum supaya you bagi satu message yang jelas. This kind of tackle I don't allow in this kind of my match. Kalau tak, if you allow, then dia akan berlaku lagi tackle macam ni, kekerasan yang macam ni. Itulah yang akan banyak berlaku, terutama untuk perlawanan pasukan Amerika Latin. Terutama macam kita tengok Argentina tackle so tak foul, kenapa kan? Maksudnya the referee kena set the boundaries early on, what to do and itulah yang berlaku dalam World Cup kali ni. Banyak inconsistency yang diperkatakan. Awalan ni foul, kenapa yang ni tak foul? So different referee dia ada bagi different of boundary dekat situ. Understand. And now for my last question before the next segment is I need your opinion on this thing that I saw on Threads. Macam kontroversi sikit lah, but I need both of you guys sebab you've been in this industry for so long. Korang dua kerjaya memang is bola sepak, so your opinion is very important in this, okay? So lepas Haaland lost the match, I saw someone on Threads posted this tau. Apa tu? I kena dia ni tak biar Haaland dia. Rambut dia. Sorry, that's I memang save semua Haaland. Tadi Haaland session I pakai rambut palsu. Tapi this one is not about Haaland. This one is about someone saying something about Haaland. This person said, I low-key nak England menang malam ni bukan sebab aku benci Haaland,
Tapi sebab aku nak tengok para wanita yang FOMO time World Cup ni boleh stop layan Haaland macam idol K-pop. And then people are saying that a lot of these guys ni macam they happy Haaland kalah sebab now the women are out of this. So as two people in this industry, what do you guys think about like because of this Haaland phenomenon, we bring in a lot of new audience, a lot of the female audience. Tapi people are happy that the guys, the straight bros, dia macam, I tak suka tengok lah all these girls semua macam treating them like K-pop idol. So what do you guys think about this? So saya tak faham lagi. Dia maksudnya macam keadaan scene Haaland ni yang menjadikan fan-fan baru datang. Demographic baru yang datang. Perempuan pun datang Support Norway lah. Satu. tengok bola sepak lah. Tapi diorang Pasal macam Haaland. because Haaland. So the lelaki semua dia macam like gatekeep. Diorang tak suka ada audience baru. Diorang tak suka demographic baru. So how do you feel about this? Saya rasa tak perlu pun dah sampai pihak lelaki benci perempuan sebab kerana tengok bola kan. Itu salah satu mungkin kita ni positive way. Mungkin kita mungkin kita boleh jadi bukan dalam sukan bola sepak dekat Malaysia ni mungkin boleh tambah fan lagi. So kita untuk fikir positif lah, jangan Lagi banyak subscribers untuk Unify TV. jangan fikir sebab Haaland perempuan semua datang tengok bola. Saya rasa mungkin itu salah sedikit. Tidak betul lah. Yes, exactly. Yeah. What about you, Ref Kampung? Pada saya itu bukan satu masalah. Kalau benda tu bagus, positif, bantu daripada perkembangan sukan bola sepak, pada saya itu mungkin ada banyak perspektif. Ada yang akan menjiwai bola sepak ni dengan lebih mendalam. Ada yang memang tengok bola ni kerana dia menyokong pasukan negara dia. Kan macam kita kat Malaysia, of course negara kita tak layak ke World Cup, tapi kita masih lihat untuk menyaksikan bola sepak. Macam contoh saya, walaupun awalnya saya menyokong pasukan Belanda, tapi pasukan Belanda dah terkeluar, tapi saya masih menonton bola sepak, masih menonton World Cup. Kita suka pasukan lain. Because itulah pandangan saya sebagai seorang peminat bola sepak. So bila ada fan-fan baru yang turut meriahkan, menaikkan this kind of bola sepak, tak kisahlah apa jua sebab, mungkin ada certain akan perspektif dia, kau tengok pun kau tengok bola, kau tengok this kind of play. That's what I'm saying. Itu tak ada satu masalah lah. Sekali kita perlu raikan. As long as jangan melampaui batas lah. Betul. Honestly, I really agree. Let people enjoy what they want to enjoy. Mat Yo, Ref, tadi kita dah cakap banyak pasal Haaland lah. Maybe bukan korang lah, maybe it's just me. Tapi no worries, we do a short commercial break now with Unify TV. In Unify TV, there's the rewind feature. Rewind feature tu maksudnya apa? Maksudnya, if you watch a live and kadang-kadang you nak pergi toilet ke, you nak buat Milo ke, you nak buat coffee ke, you can still rewind the match 3 jam selepas siaran langsung. And also, kalau korang terlepas gol yang cantik, keputusan kontroversi, you want to see what actually happened, rewind je. You can rewind 3 jam selepas siaran langsung. So, memang lebih senang nak layan setiap aksi FIFA World Cup 2026 tanpa risau terlepas apa-apa, only in Unify TV. Okay, now we are the final segment, Prediction Lock. So, korang rasa siapa akan layak ke final? Argentina, France. Yeah, I can kind of see that also. Tak tahu kenapa. Dah jawab banyak lah tadi. I rasa macam I tahu kenapa, tapi I still want to hear why so lah. Argentina macam saya cakap tadi, mereka punya fighting spirit, consistency, dan mereka ada pemain yang selalu buat magic lah untuk membantu pasukan Argentina. Dan untuk pasukan France, mereka ada pemain yang laju dan consistent, khususnya mereka punya attacking strike force mereka keempat pemain, Mbappe, Dembele, Olise, banyak membantu dari segi attacking untuk pasukan France, dan mereka boleh mengucak-kacirkan pertahanan pasukan lawan. Untuk okay, I mean it really makes sense. I think I feel the same way as well. But what about you, Ref Kampung? Untuk prediction saya merasakan yang France akan layak ke final bersama dengan England. Layak mana? Tak apa. Prediction sebab saya merasakan yang England akan layak ke final. Dan tapi untuk perlawanan England Argentina tu memang satu perlawanan yang chaos lah. Satu perlawanan yang chaos dan mungkin ada banyak keputusan kontroversi dan mungkin saya akan sakit kepala. Orang akan tanya, saya nak kena reply. So hopefully semua je berjalan dengan lancar lah. Mungkin ada, kita harapkan permainan yang terbaik untuk semi-final. I see. Okay, but this one korang expected. Kalau let's say unexpected, you rasa siapa yang akan mara ke final? Unexpected. Kalau like, you rasa macam okay, unexpected, but maybe I can kind of mungkin Spain, England. Spain, England. Actually Spain is a good team, tapi don't know why this World Cup memang kita rasa France memang another level. France.
Cuma tengok the score pun I rasa macam they are playing on a different. Yeah. Betul. Okay, so jangkaan keputusan perlawanan final. Final. Bukan semi-final. Final terus. Okay, maybe we do for semi-final first lah. Prediction lah. Yeah. Okay. Prediction for semi-final. Argentina, England lah. Argentina 2, England 1. Argentina 2, England 1. Then France 2, Spain 1. Spain 1. You giving 1. I rasa kosong. What about you? Siapa kosong? Untuk the Spain. Okay. Saya rasa untuk perlawanan France, France akan menang. Keputusan 3-1. 3-1. Wow. 3-1, ya. Dan untuk England dan Argentina, perlawanan tu akan 0-0, draw. England dengan Argentina. Ya, tak ada gol, tak ada jaringan gol dan akan berkesudahan dengan penalti, England menang. Oh, Ya. Kalau meaning 0-0 tu like in that 90 minutes, no pretty goal apa-apa. 90 minit ada extra time and penalty lah. 90 minutes, then you draw, you have another 30 minutes extra time. Dan tu macam sangat stressful. Like you tengok 90 minit and nothing happen. And then the penalty tu maksudnya apa? Penting ke? So, for standby lah balik rumah pukul 7. Yeah, exactly. Tapi I boleh catch up with Unify TV. Tapi for people who don't understand like me, penalty tu maksudnya apa? Like how do they score a goal? How do they win penalty? They have, kita akan ada 5 sepakan untuk setiap pasukan. Okay. Okay, so the best 5 akan win the game lah. But if still draw, they have the sudden death. Penalti is like you macam ada letak. You tahu penalti kan? Penalti tahu tak tahu? Tahu betul. Macam mana? Dia orang, I think they will line up and then satu-satu akan kickkan gol kan? Bukan? I pernah Secara dia memang akan cuma dia ada satu tanda dekat dia tak jauh. Dia 11 meter daripada kita punya gol. Okay. You ada satu spot. penalti spot. You need to kick the ball lah. Oh. And then macam mana dia decide siapa pergi dulu? Is it the first? Dia akan ada toss coin. Oh. Toss coin which means kalau you nak prefer you sepak dulu kan ataupun you be the goalkeeper first. Okay. And I think I want to ask, oh yes. Masuk you tu yang pergi dulu tu Like tim mana yang sepak tak ataupun sebab coach yang decide player siapa pergi sepak? tak, maksudnya because you say just now the first 5 goal yang akan menang kan? Ya. So maksudnya like best 5. Oh dia bukan macam take turn. Dia akan take turn. Satu-satu lah. Satu. Oh, so the first yang score 5 goal dia orang menang. No, not first. You akan ada maximum 5. Okay. For the base. So kalau contoh you sepak gol. Okay. I sepak tak gol. Okay. You sepak gol. I sepak tak gol lagi. Okay. So dah 2-0. Okay. So then you sepak gol lagi. So I have another 3 kicks. 3 sepakan. Yeah. So kalau I tak sepak satu, so memang if I score another 2 pun I akan Dah kalah. lagi start. Oh, that makes sense. So Okay. dia akan count as best 5. And then macam mana dia arrange siapa pergi dulu, siapa Orang team lah, coach lah. Tu tak taken. they can decide lah. Wow. Tapi sometimes if you best kicker pun sepak yang terbaik, tapi kalau time tu you tak confident, you nervous, you akan I don't want Miss. Ya itu macam lagi you scary mungkin pula. pengalaman. Saya pengalaman. You pernah macam mana Masuk pun pernah, tak masuk pun pernah. Apa perasaan bila tak masuk? Yeah. Frust lah. Of course lah, frust lah. Yeah. Happy pula. And also very nervous juga kan because at that time macam Nervous of course. dia bukan macam team lagi, it's like your individual skill kan. Ya, yeah, pada team of course lah, nervous memang nervous lah. So macam mana the whole team bagi you tanggungjawab untuk sempurnakan penalti tu, of course nervous. Nak ada team yang besar kan, dengan fan-nya, dengan coach, dengan managementnya. So of course akan nervous tu dah salah satu normal lah sebagai player. Macam mana you nak atasi pressure tu. So macam mana you atasi pressure tu? Saya tak Team boleh positif lah. terus. Team positif lah. Wow. Mesti sepak masuk. Dan selalunya kalau coach yang ajar kita, normally lah kita akan sebelum sepak kita akan aim dalam mindset I nak sepak left side. So I focus left side lah. Jangan nanti masa you nak sepak tu, you cakap tadi left kan? Bila you nak sepak, you tukar sana. That's why tak masuk. That will be me. That's why selalu yang tak masuk. Bola pergi belakang pula. Okay, my next question. Okay, jangkaan keputusan dan satu pasukan yang paling korang tak mau tengok menang World Cup. You don't want this team to win. This for team lah. Ada spoil you. Kalau saya for this 40 memang Argentina lah. You tak nak Argentina menang. Dan enough Argentina because too much controversial dengan pasukan Argentina dan dia pun dah menang for this. So I think kita bagi pasukan lain. Give other team the winner so lah. Betul. Sharing is caring. Try England. England. You tak nak England menang. Why? Why Oh yeah.
Tak tahu dah, mungkin I tengok dia orang punya Dia macam belagak sikit lah. tak ada lah belakang, bukan I tengok berdasarkan bergantungan on tactical wise lah. Tactical wise mungkin kalau Argentina pergi pun macam dia cakap tadi, Argentina dengan England, diorang cuba nak menang penalti saja. You faham tak? You know 90 minit diorang tak nak menang, dia nak penalti. So dia nak cuba curi dekat penalti saja nak menang. Okay. Ini dah salah pusing, dia dah pusing. So you rasa lebih baik menang dari penalti, lagi senang untuk menang if you use penalty lah. So you menang 90 minit. Maksudnya like compared to a match, you rasa macam Of course as a player, diorang nak habiskan 90 minit. Diorang tak nak extra time, penat. yes. So you just concentrate 90 minit, you yang menang. So no need, tak payah extra time, tak payah penalty. You don't think too much. Tapi kesemua empat pasukan ni dia akan prepare juga. If just in case perlawanan berlangsung sehingga kesepakan penalti, Okay. semua akan prepare well lah. Dia akan dah tahu you punya opponent nanti dia ni sepak mana, dia ni sepak mana, dia akan dah study. Understand? Faham? Okay, now I got something I prepare sendiri tau. So rapid fire question. So korang dua kena jawab cepat-cepat, okay? Ada berkaitan halang ke tak? Ha? Ada Mesti halang. ada halang. Mesti ada halang. Okay. So this one kena jawab cepat-cepat. Okay, siapa tak soalan ke atau both? Saya dulu lah. Okay, Mak Yu dulu, okay? Pertama Mak Yu, second me and third. Oh, okay, we can do that also. Okay, rapid fire sekarang. Yang mana lagi penting? Skill individu atau pasukan? Pasukan. Okay. Ref. Yang mana lagi penting? Pengalaman atau pemain muda yang fearless macam Haaland? Pengalaman. For me, pengalaman is very important. Pengalaman lagi penting. Lagi penting. Okay. So for Mak Yu, yang mana lagi hebat? Jurulatih kena hebat ke atau tim kena hebat? Dua-dua. Tapi kena pilih satu. Satu pemain. Pemain. Okay. Now for Ref, mana lebih memalukan? Kalah besar atau kalah melalui penalti? Kalah besar lah. Nanti tak malu. Really? I rasa kalah penalti lagi malu. Maybe because like macam kalau I tak score goal macam tu, I rasa lebih memalukan. Like semua orang akan ketahukan saya. Kalau team yang kalah macam okay, the whole team takes it. Oh, mungkin orang macam you lah. I penalti tak masuk dulu yang ketawa. Yeah. Thank God I wasn't born that time. Okay, Mak Yu, pasukan paling arrogant yang macam belagak sangat. Belagak sangat Lagak I think we all This 4 team lah. This 4 team semi-finals lah. Argentina dulu. Okay lah, at least he admits. Because you know why? Why? Last time dia champion World Cup. Last 4 years. Yeah. So tapi this time we kena bagi chance for other people lah. Kita kena bagi chance for You jangan cakap dengan I. Macam I like asking you, please let other people win. Sebab dia punya prediction semua selalu like it happened. So I tak nak. Please say something else. Okay, Ref. Okay. Siapa akan menang World Cup? France. Oh, that was very fast. So memang he really supports his team lah. Okay, next Mak Yu. Siapa sebenarnya korang mahu menang World Cup? But you already answered that day. Yeah, Argentina lah. Argentina. Okay, Ref. This one very nice, okay? Okay. Finish the lyric. Samina mina. Waka waka. Hey, that was fun. That was good. Okay. Yeah. So Nasib baik bagi yang senang. tahun ni punya lagu I tak pasti. Die ke something. Die main lah. Okay, memang best sembang bola kita hari ni. I think a lot of the answers I expected. Like macam Argentina fans are gonna support Argentina. And then I rasa macam ramalan mereka pun I rasa quite expected like France and Argentina gonna go to the final. Tapi it's memang susah nak jangka lah because in the beginning of this whole FIFA World Cup I rasa macam there's a lot of unexpected things that things become expected again. Tapi I also think things can also take a turn and jadi unexpected balik. So for that korang kena subscribe to Unify TV. Make sure dapat the Unify FIFA World Cup 2026 pass. RM50 saja untuk pelanggan Unify TV. Dengan ciri-ciri macam rewind, ada catch up. So korang memang takkan terlepas. Like if you kan tertidur ke or you want to like go make food for you, nak rest ke apa, you can still watch back the match. And also thank you so much to Mak Yu and Ref Kampung for joining us today. You guys taught me so much about like macam the penalty. I don't know anything about that. And also you taught me to think positive. Macam I really don't think during that situation macam tu I can even do anything. So thank you so much for being here today. And I'm Ravi Zephyr. Thank you for joining me. I'm your host. See you in the next episode of Unify Sembang Bola. Bye.